Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke uma ukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphisa i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ividiyo wena uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. Sikwi-Channel TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke udaba olusuke lusematheni ngalolo suku, sikubekela ke nje egamekweni eyithe zenzeka ekulona-ke usuku lwanamhlanje. Kubikwa ukuthi-ke laphaya endaweni ke yaseMbilo ku-Holmes Road kwenzeke ingozi, kuthiwa-ke ingane yentombazane-ke eneminyaka nje ewu-2 kuphela, kuthiwa-ke ibithi-ke iyadlala egcekeni kubo, kuthiwa-ke yawa yashelela yangena kwi-swimming pool yase-ke idlula emhlabeni. Lesigameko senzeke laphaya eMbilo ku-Holmes Road laphaya eThekwini. Like ividiyo, subscribe kwi-channel, uphinde ukomente kwi-comment section ungitshela ukuthi wena ekuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Sikwi-Channel TV ngizohlezi ngikhona ngini-update nje ngey'ndaba ey'sematheni la eSouth Africa, ikakhulukazi eKwaZulu Natal. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo.